Entrenador de selección de Brasil, Luis Felipe Scolari, ha ratificado que su joven selección lo conquista el 16 título mundial para Brasil, espantando así el fantasma que Uruguay alaga de Maracaná por el 1950. Mi jogador nace más o menos 1985 y no sabe que la Copa Mundial estaba de existir en el 1950. Pelea a semana pasada, que al final del Mundial 24 va entre Brasil y Uruguay. Así en Brasil, por tomar su revancha. El torneo anual de golf organizado por Aruba Rotary es un lugar aquí en la Divilência contra con OPI participante. A inscrição está mais que o que eu vou esperar. Mistério poner 2 times. O primeiro grupo é uma mainda e de 2 grupos é uma merdia. O time ganador resulta é o time de Trevis Firework com net 51. Complete Solutions queda de 2 lugares com net 52. E The Four Stooges com o capitão Pierre Raffini queda de 3 lugares com net 52. Closes to the Pin, na número 5, Rennie Arens e na número 7, Otto van Dieren. Longest Drive na número 6, Edson Kelly. E que hora que está para charity, divide cooperar. 1 keer per jaar moet je dat zeker doen. Hè? En we doen het een beetje speciaal deze keer. Hè? We doen het in 2 stukken. Morgens is toernooi en 's middags is toernooi. En we zorgen voor een hele goede barbecue vandaag. Ja. Dus we hebben iets speciaals laten doen. Het is nieuws. Het is iets nieuws. Het is nieuws. Hadden we nooit gedaan. Ik had het wel gezien natuurlijk ergens een keer. En ik dacht, nou dat gaan we ook een keer proberen. En het lijkt me gewoon lekker. Dus vandaag hebben we alle spelers en dan vanavond komen de Rotary partners komen ook erbij. En dan hebben we alle mensen van de Rotary samen om te vieren dat we goed geld bijeengebracht hebben voor een goed doel. En om lekker barbecue te eten. 2013 voor Divilência golf. Ja, was een goed jaar. Prima. Het loopt altijd door. De bezetting van het eiland was goed, was normaal, zoals elk jaar. En dan merken we toch wel dat het gewoon in een bepaald patroon doorloopt. We doen altijd wat meer rondjes in januari, februari, maart, april. En dan in de zomer gaat het wel een beetje naar beneden tot oktober, november. En dan gaat oktober, november gaat het weer omhoog, naar hetzelfde niveau. En de lokalen blijven meedoen? De lokalen blijven meedoen. Het is natuurlijk de bedoeling dat we altijd proberen om zoveel mogelijk de lokalen aan de sport te krijgen. Het is heerlijk, het is mooi, je bent buiten. Je bent 5 uur even lekker bezig. Of als je maar 9 holes speelt, ben je 2,5 uur even lekker bezig. En het is goed voor het concentratievermogen. Het is goed voor je zelfkennis. Het is goed voor doorzettingsvermogen. Dus het werkt aan alle kanten. Rotary está celebrando un aniversario grande, então por lo menos el torneo aquí es uno de los más grandes de las 4 años. Lo que es importante es que el torneo de golf aquí es un buen suma para Rotary, para ayudar a la comunidad. O con esta necesidad para llegar cerca de Boston, me mete una ayuda. Con esta llegar. Sí, bote razón. Aquí nos está planeando nos expect, si turcos Biden planas, para net revenue de 45.000 florins. Então, nós temos processo que promete o torneio, Tour Foundation com Ministério de algo necessidade, nanta inscrever nós, então nós temos uma comissão que decide com o sangue vai partir. Nossa commit acaba aqui para 20.000 florins por lo menos vai na Sonrisa. Essa aqui é de 3 anos nós está apoiando a Sonrisa, então nanta depende do budget, so nós seguimos com o commitment de 20.000 florins aí não, 10.000 florins também na social funds de Colégio Aruba, não tem necessidade grande sempre, então crescendo cada ano, que nós está apoiando na trobe. Então aqui novo, nosso governador Freddy Strefonhol está conversando com a Fundação Novo de Deporte. Então, durante o evento que está algo de deporte, de golf, nós comet 7.500 para a Fundação Novo. Um bom iniciativa para a Fundação Novo aqui. Correto. Para bem, a todos estão com a dança aqui de Aruba Rotary. E FIFA vai tratar a protesta de Burkina Faso contra a Argélia. Pero FIFA está rechazando esa que ya que protesta no guardo mandar según reglamento de FIFA. El protesta de Burkina Faso está arriba de un jugador de Argelia. Buguera está teniendo 2 cartas y no por guardar línea. FIFA sabe que Argelia no comete ningún fallo y que Buguera por un así. Regla Argelia está den mundial o